التماس. از این برمیاد که شما خود گناهکاره. در شکست بخت خود سهم خود شماست. بله. ریحانه، آیا از عشق، درد، رنج گریه دیده؟ الکه این اشک‌هایی که ما می‌بینیم آغوش گرمش باری نصیب شد؟ پیش بله، ولی بعد از گپ‌هایی که ریخته بود تمام نه. که به تو دل داده بودم. فرزند شما میدوند که پدر دارد. این داروهایی که در نوار میبینید برای بیماری‌های مردانه و زنانه خیلی هم مفید است. خنکی دارید و از بیماری پروستات اذیت میکشید، با شما توصیه میدیم که از چنین داروهای شفا بخش حتما استفاده برید. همچنین برای بقوت کردن مردانگی مهلت همخوابگی را زیاد کردن خیلی هم برای کس مفید است. نفرانی که از بی‌فرزندی یعنی بی‌ضروریاتی اذیت میکشند و یا در جای خوب پیشوبشان را داشته نمیتوانند، این نمودی داروها را استفاده نموده از این بیماری رها یابند. کوچالا این نمودی دارو برای روماتیسم، توبرکولوز، برانخیت و بوغم درد خیلی هم دوا بخش است. عربسکی ارکس باشد برای بی‌ضروریاتی را برطرف نمودن فایده بخش است. اگر میخواهید بردم و بقوت و نیرومند باشید، پس از داروهای شرکتی صاف سودو استفاده نمایید. سلام تماشابینان عزیز، سلام подписчикони канали Рустам Про. برنامه ما عنوان دارد اشک زنده. در برنامه ما قرار دارند یک دختره که بسیار هم غمزده، اکتریسه شناخته، حجم‌نگاری شوخ، ولی در اصل به پرده گفته می توانیم که درونش پر از درد از غم است و برای دانستن این همه راز و نیاز دل او ما او را به برنامه اشک زنده دعوت نمودیم و بیاید یک جوی شاهد می شویم و هر چی در دلش هست پرسان می شویم. شما رو پیش از همه به برنامه اشک زنده ریحانه بانو خوش آمدید میگیم. به همه شما سلام و درود خود را میرسانم و از شما منت دارم برای برنامه خود دعوت کردنتان. ریحانه فیض امروز با حجب‌های نمکین، با صحنه‌های حجبی خویش توانستند در بین جوانان محبوبیت پیدا نمایند و خیلی شاد هستیم که دعوت ما رو پذیرفتن و مهمانی ما شدن. تشکر. ریحانه، هیچ انسان بی درد نیست. چهره شما نیز غم‌آلوده است. به پنهانی گفته می توانید که چی درد در درون شما نهفته است؟ اصلا چگونه ای که قید کردی رستم جان، یگان انسان به درد و به غم نمی شود. بله. هر آن چیزی که ما داریم، مثال کسبی ما از کاری ما است، ای همچون یک صنعتکار باید چهره شناخته خرسندی نشان دهیم، ولی درون ما پر از درد و غم است. همه ما در زندگی ما شکست میخوریم، عذاب میبینیم، درد و رنج را سپری میکنیم. خیر، کی شما رو به غم پیچاند؟ اون ناخلف از چنین زنی زیبا مگر بدبختی دید که اینقدر غم و ستم رو روا دانست؟ بیایید پس پرده‌مونه، چون برنامه ما اشک زنده است و باید اون رو بی پرده بهر تماشابین قصه کرد. ولی من نمیخواهم در این باره بیاد آوردن، چون دردتون زیاد است و اگر بله، که اگر فکر کنید شاید اشکی چشمانتون بله. میریزد. گفتن نمیخواهید. نمیتوانم. تا مرگ این سیر در درون شما میموند. بله. مگر خیانت رو شما روا دانستید؟ شاید گناه در شما باشد که پنهان میکنید. نه رستم جان، نمیخواهم بیاد آوردن. التماس. از این برمیاد که شما خود گناهکاره. در شکست بخت خود سهم خود شماست. بله. چی سبب شد؟ خیانت کردید؟ نه، خیانت اصلا در چخل میگویم بقیه همین چیز را گفتم میتوانم که در عائله ما خیانت وجود ندارد. من نمیتوانم این کارو کردم. پس چی سببی بدبخت؟ پس پرده‌موند خواهش میکنم. تشکر. از این زیاد نمیخوایم که دل ریحانه رو تکان بدیم و دردش رو افزون گردونیم. باید سوال دیگر میگذاریم و از او پرسان میشویم. چرا رو به پیشه اکتریسگی آوردید؟ چون خواهش یگانه‌ام بود و از خورده این کسب را آرزو میکردم. پدر و مادر راضی بودن؟ بله. بیشتر کدومشون اجازت میدادن که شما اکتریسه شوید؟ هر دویشان. هنگامی که من خردسال بودم میخواستم به این ایجادیات صنعت داخل شوم، ولی
نتوانستم از سببی که اویله‌دار شدم و فرزنددار شدم باز جدا شدم بعداً به خواهش پدر و مادر شد. падарҳо ва бародарон аслан камтар ғурурнок мешаванд ва намехоҳанд ки духтар ё хоҳарашон рӯи саҳна ҷилва намояд. онҳо чӣ хел дилашон шуд ки шуморо иҷозат диҳанд ки актриса шавед? من فکر میکنم این یگان کار نیست که مثال یگان شخص ناراضگی باشد. تنها کسب است. انسان حق دارد که مثال با کسب و کار خود چگونه ای که خودش میتواند کارهایش را پیش برد باید بکنه. фарзанди шумо медонад ки падар дорад? بله. во мехӯрад? алимент месупорад? نه اصلا. чаро? باری هم دیدگی نیست ولی. агар калон шавад аз модар ки будани падари худро пурсон шавад он вақт чӣ мегӯед? فکر نکردم. шояд ба сари шумо дод занад, шояд фарёд занад: чаро ман падар дорам, падарам зинда буд, дар қайди ҳаёт аст, гуфта аз ман пинҳон кардӣ, гуфта баромада равад чӣ? نمیدونم. чаро аз хурдсолиаш намегӯед ки падарат ҳаст? ولی وای نمیفهمه. чанд сол дорад? 2 ساله است نه 2 ساله شد. баъзе модарон то 18 сола шудани кӯдак намехоҳанд ки падар доштанашонро пурсон шаванд ва агар дар омади гап кӯдак пурсад ки падарам نه من پنهان نمیدارم. هنگامی که کمک به بویه رسید عقلش به جاش آمد من میفهمونم. من به جا نمیکنم. бовар дорӣ ки аз ту намеравад? بله. агар раҳо карду рафт, падарашро суроғ кард, он вақт барояд дарднок нест? بسیار. духтар аст ё писар? دختر. ҳаёт мубориза аст. аз худ боварӣ доред ки муборизи ин ҳаёт мегардед ва ҳеҷ як ғаму кулфат шуморо намешиканад. بله. ба омаду номаъту ҳамавақт қадам мегузоред. بله. агар рафту шикастед, خیلی رو از الله میبینیم. ولی به خودم باوری دارم. бори фикри худкушӣ кардаед? یک بار شده بود. дастатонро бо лезва буридед ё худтонро ба дарё партофтед ё он ки ба ҳалқаи ду рафтед? نه. онро қисса мекардед. از روی عشق شده بود. ба кӣ ошиқ шудед? نمیتوانم. ошиқ шудед, вақте рад кард, ба чӣ кор даст задед? با خودکشی البته. худкушӣ чанд намуд мешавад? دست انگامی یک زخم کوچک هست نمیخوام نشان دادن. ولی از روی عشق شده. раги дастатонро буридед? نه خیر سوزاندگیم. бо чӣ? با آتش. ҳангоми сӯхтан дард накашидед? کشیدم البته. ولی اون وقتا برایم هیچ چیز مهم نبود. هیچ چیز نمیتافت. на сухани падар? هیچ کس. билохира чӣ шуд? انجام یافت. بعدم فهمیدم که همش دروغ است. فقط انسان باید در حیات استوار و مبارز باشد. تمام. охир вай оиладор буд. чаро шумо ба марде ки оиладор аст дил бастед? اولادار نبود. баъдан оиладор шуд. بله. худаш рад кард. чӣ гуфт ҳамон ҳангом ки охир он суханашро шунидед? من با تو بودن دیگر نمیخواهم. охир чӣ сабаб, чӣ нуқс дар шумо дида буд? خیر ممکن زن گرفته استه باشد. نمیدونم میشه. дӯст медошт ё дӯст медоштед? دوست میداشتم. اما او را نمیدونم. оғӯши гармаш боре насиб шуд? پیش بله. ولی بعد از گپ هایی که ریخته بود تمام نه. дигар шавҳар накардед? نه. чаро? хостгорҳо ба фикрам бисёр ҳастанд. بله بسیار هستند ولی اصلا نمیخواهم دیگر شوهر کردن. дилсард шудед. шояд дар литсои анамон мардҳо бевафоию бале. хиёнаткор ҳамин хел гуна бале. мардҳоро мебинед. аммо ин гуна бале. неста.
медони Рустамҷон, вақтҳои охир бисёриҳо ба ман ба сайтҳои иҷтимоӣ менависанд ки ту чаро ин қадар духтари ёш, ҷавон, зебо ягон касби дигар пеш мегирифтӣ, ягон кори дигар мекардӣ, ё ин ки шавҳар мекардӣ, мерафтӣ паси бахт. вале аз рӯи ишқ шуда ман натавонистам. ҳангоме ки вақте шикаст мехӯрӣ, дигар зиндагӣ дар назарат бемаъно мешавад. бале, рӯшании дунё барот ҳамеша торик метобад. дигар ҳеҷ чизе бароям маъно надорад. пас аз рафтанаш смсҳояшро мехондӣ, зангҳояшро интизор мешудӣ? бисёр. Он вақт гирья мекардӣ? шаб то субҳ? ҳатто ҳафтаҳо. бемор ҳам шудед аз рӯи ишқ? бале. ишқ мегӯянд 3 ҳарф аст, аммо зери ин ҳарфҳо дардҳои зиёд вуҷуд дорад. Райҳона, оё аз ишқ дард, ранҷ, гирья дидаед? аллакай ин ашкҳое ки мо мебинем зери суоли мо худаш мерезад. бисёр. то ҳол барояш дилатон гум мезанад? бале, мешавад ҳолатҳое ки мо ногаҳон бо ҳам вомехӯрем, аммо ҳеҷ чиз дигар намешавад, тағйир намеёбад. салом мекунад? нахайр. агар шумо салом кардан хоҳед? нахайр. на ман, на вай. аз ишқ ба нафрат мегӯянд як қадам роҳ аст. чаро ту имрӯз нафрат пайдо накардед? вақте нигоҳатон намекунад, зангатон намезанад? чун инсон як бор ошиқ мешавад, ман ҳамиқа чиза медонам. як бор дилдодаи як кас мешавӣ. зиндагӣ бе ишқ маъно надорад. аммо сад афсӯс ки имрӯзҳо ба дараҷае шудае ки ишқ, ошиқ ин ҳама пул шудаасту мол шудааст. фақат ҳамо ман намефаҳмам ки чаро ин гуна одамон гуфтию гапҳо пайдо шудану ҳамаи ин дӯстдориву меҳру муҳаббат айбайн рафт. ҳеҷ чизе намондааст. вақте шавҳар доштед, боре дар фикри шумо меомад ки барои мард ту ин қадар месӯзед? яъне барои шавҳари худ ҳамин гуна сӯхтаед? албатта вай чӣ хел бигӯм, ҳаёт буд, бахт буд, вале дӯст доштан ман намефаҳмидам. он замон ман ҳатто дӯст доштанро намедонистам. ошиқ шуданро ҳеҷ чиз намефаҳмидам. мақсад вақте ба воя расидам, якамтарак мисол зиндагиро фаҳмидам, пастию баландиҳоро, он замон ман аз шавҳарам ҷудо шуда будам. ман хурд будам ки мисол ман ба шавҳар баромадам, боз ҳангоми чанд тифл шудам. чанд сола? манам 18 медромадам, 17 сола будам. шавҳар карде? бале. маҷбурӣ буд ё ин ки бо хоҳиши худ? албатта хайр, бо хоҳиши падару модарам шудан. мисол ман ҳам дигар норозигӣ баён кардан натавонистам. ҳамин сабаб паси бахт. мардеро ки дӯст намедоред ва ба шавҳар баромадед, оё дар оғӯши марде ки бароятон азиз нест, зиндагии худ чӣ гуна ранг дошт? намефаҳмидам, фақат ҳаётро мефаҳмидам. камкам меомӯзондану мо чено дӯст доштанро намедонистам. мушту лагат, сухани даға? на хайр, ин чизҳо тамоман аз доираи қонун берун. кай охирин бор ашк рехта будед, ёд доред? аслан намедонаму ҳаминро метавонам гуфт ки 9 дақиқа пеш як саволе ба ман додед, бисёртар аламовар. вақте фарзанд аз дасту меравад гуфта, ман ба хотири ҳамон. вале шумо боре фикр накарда будед ки фарзанди шумо калон мешавад ва барои надонистани падари худ тарки хонаатон мекунад? барои ҳамин каме дилатон дард кард. шунидем ки ҳунари овозхонӣ низ доред, садоятон бад нест. метавонед баҳри тамошо бинему анами савол камакак. як суруди дарди дили худ бошад боз хуб мешуд, замзама мекардед. хоб, чаро не? марҳамат.
بیرو ای نامسلمان، نداری ذره ایمان. فهمیدم دروی هستی، به وفای پول پرستی. ما چقدر ساده بودم که به تو دل داده بودم. من نمی بخشم خودم را که به تو دل داده بودم. این بود برنامه عشق زنده و چند راز، سیر و اون چیزی که در دنیای دیری ریحانه فیض وجود داشت ما براتون اون رو پیشکش نمودیم. تنسیت و خانواده باشید. برنامه های ما با قهرمان های دیگر در پیش است.